Itura ria Ponda Mali ni rimwe ria matura maria mari wingi wa andu gicigo-ini kia ubunge kia Aikari ya ithwiro na ona thengia wa kio kia Aikari ya gia kwiyethera uboco kwa ihinda ria kiumia kimwe kihituku mihango ya Aikari ya ikoretwo igikururia kumana na wagi wa thitima thina uria marauga ti hindi wanjiriria thitima ni tuthumburire ta mwaka mugima muthiru igakorwo ikiuranga hanini igathie uguo no ni haria gukoretwo transformer tukoretwo twinayo ni koretwo supply igakorwo iri nini gukira demand tondu kuma twekirwo matawa ma barabara thitima ni koretwo igituthumbura ta mieri 3 riu kuringana na Aikari aya makoretwo magitara hathara biacara-ini ciao kuma riria thitima ciorire makiuga makoretwo makiinga biacara ciao tene magitigira gutharikirwo ni ekinai ithe cito ciothe ni hinge tondu itirathia mutu riu irabidi tukorwo tugithii kuraihu guthi gucaria kuria gwi thii niguo tuthirwo mutu. Imekuwa mbaya maanake saloon naye ni stima na kama stima hakuna hatuwezi fanya kazi. Sasa biashara imeharibika hapa mbaya sana, hatufanyi kazi. At least naweza kusema kwangu kuanzia on Saturday mpaka Sunday ndio naweza lipa hata nyumba yenyewe, ndio naweza hata mimi mwenyewe kujikimu, lakini kama serikali hatujui tutaanza aje. Ni utungata marauga uthararitie mihango yao kihiria oro muthenya riu makiuria atongoria matura o undu umwe na kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power kurora thina uyu na kunina kaimana. Insecurity ni tabu, biashara zimeenda chini na wito wetu ni watu wa Kenya Power watubadilishie transformer watuletee pande hii. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Ng'ombe wa Maina.